Pamirsa pemerintah Kabupaten Badung Kesarangan DPRD 1 Rika Ngicen Hibah Majeng Krama. Pet Prada sampun memargi Pemkab Badung patut nagingin program mandatori maka di program pendidikan, kesehatan miwah jaminan sosial. Punika mawinan Dewan Badung Pacang Ngericikang indik penglimbakang Hibah inucap. Ketua DPRD Badung Putu Parwate maosang penglimbakang hibah side kelaksanayang, yeneng pemerintah sampun nagingin program mandatori. Anut ring ugar-ugar Pet Prade, sampun side muputang program mandatori tur kantun Maduedana, pemerintah side ngicenen hibah inucap majeng krama. Pai ketandane taler sampun meblik bagang sareng Bupati Badung ngeninin indike puniki. Pemerintah Pamekas Bupati Badung miwah DPRD Badung sampun cumpu antuk nginganin digelisang sahe transparansi ring sajeroning penglimbakang hibah antuk nangyang malih ekonomi ri sampun COVID-19. Bupati ngaptiang pikolihang Kabupaten Badung sida anut adung sareng tetujon santukan penglimbakang hibah puniki anut saking pendapatan daerah. Pet Prade pendapatan daerah side nagingin samian program-program mandatori, mejantan pemerintah side ngicenen hibah. Punike mawinan eksekutif miwah legislator sampun cumpu antuk nincapang pikolihan ring Kabupaten Badung. Pai ketandane taler sampun ngerincikang sajeroning utsahe nincapang pikolihan inucap salami 6 bulan sane jagirau. Inggian antuk ngelimbakang pikolihan saking bage pariwisata sane sampun metangi sektor UMKM tur pengolahan ajengan wiaden bage pertanian sane sampun sayan ngelimbak. Kahanan puniki kedadosang cihne panincapan pikolihang ring Badung. Melarapan pemargin punike Badung Presiden Abdabin becek panglimbakang hibah. Sadurungnyane Sekretaris Daerah Sapisanan Pinake Pamucuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Badung Iwayan Adi Arnawo nelatarang, Bupati Badung Nyoman Giri Praste sampun sumaken ring sajeroning penglimbakang ring warsane mangkin. Suang-suang anggota DPRD Badung pacang kaicen dana hibah asiki miliar rupiah. Parwate Bali Pos Nguningayang.